Ki Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na banta ke jingkuli ke jingsio ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan. Pila ru ban syukola ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, arn riu kandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikin kuit bha benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan. Ka Meghalaya State Karate Do Federation kabalapan menapat ba ban penlong ya kalumpung nyilakai second edition Northeast Zonal Karate Championship bakan long haka prabat kandai terik unaitung arajar arfulai kalawan ra syanong ba Shillong ya kinong yalam jongka Karate India Organization bakan tup yau Hanshi Bharat Sharma bat yau Shanti Kumar Jagra ubalong u General Secretary jonggani gaseng kiban sa ai Jinghikai syakirang bat kitay yalakai karate bat ya ki referee kiban sawan mikmat na ki jela kathain chitai lamingi jongkari India. Ka Meghalaya State Karate Do Federation kadai ka way na ki Karate Do Federation jongani ka jela kabala itu da ka World India Organization bat kalong ru ka dakot jongka World Karate Federation ka Asian Karate Federation ka South Asian Karate Federation bat ka Commonwealth Karate Federation. Mentang sengi nilawan support ke kani ke Umroh Airport ban pediang burum ya u klik du jongka karate hapo India u Hanshi Bharat Busan Sharma udah mentor jungi de lembah jungu baga ke karate hapo India menta kalau yo eka jingi tu naka World Karate Do Federation bat naka International Olympic Committee. Te ngilawan pediang buram ru rengkat badu ladon lang u Sanjeev Kumar Jangra ubade u General Secretary jongka Karate India Organization ka kio ngi ong. Te rengkat badu ladon lang ru Premjit Sen ni ude u International Referee bula pas ulong kum chief referee po ka kio India ude u bula dep ya pendep ya ka lalong qualified na kene ka World Karate Do Federation as a referee. Te kini rengkat udan so marik ubawan na po organisasi rengkat berki udeu weniki dukhat jong karate hi. Te kini kilai pon poi mentang sengi apo ka apo Shillong po Umroh Airport nila pediang subahai ki rengkat bat ka organizing committee kini dukhat ke bidon lang ni di dukhat jong ka organizing committee kabangi penlong ya ke second edition jong Northeast Karate Championship kaban sa sedang haka prabat kendai ndai kumentang sengi kelawan poi hangni kita don ka coaching training na ka liang jong klik do jong ka karate India Hanshi Bharat Busan Sharma sibet janmit haka por sabuji kan sedon ka coaching te lasai pat Premjit unsa kondok ya ka referee seminar te kaban sedang nadu mustap por kendai beji borok sisi gendon ka referee seminar jongka kio India ba kindon ki dekat na borok ki states jongka notice kita ki referee na ki states befer kini simenta kita seminar kaman long lasai ke sengi te lasi sengi pat kendon ka opening ceremony kaman salong ka port fuje apo ka laban indoor sport hall apo laban hi ke Shillong te kendon ka jingplay ka ni ka championship kini ka second edition ka balong mensya ka lalong po Manipur te ngi dokumen sibun mar ba ngi laban persiang man pelong ya kani mo ka second Northeast State Championship jung karate haka bagi kermen ba kikna jungi ken yo inspiration susu na kani ka jing don kani ka championship bangin salash ban yo sibun ke iki development haka
ni ke karate ke baya dai bat ka kemudian affiliation ke bala itu dah ka World Karate Do Federation.